County Siaya Tend County no kotelie kod Governor James Orengo pod medo nyiso mare ni duol mochung'ne weche loe pacho kaendi e wach puodho mano puodho mar Yala mane ochiwo yor ola ne jaket mwandu moro kuom thuolo mar higni 66. E kinde chiwo twak mare tok bagrumo mar kanyakla kod Governor Busia Apollo Tuoma e wikenge mar rakore kod El Nino. Nolero ni giseyango kenge mong'ith ma biro rakore kod lwasi mar thiro midhiero makidekel kod koth makamano. Kalepot mosir kod Tuoma, jagoro mar kaunti ma Siaya Agunda Ochanda kod jalup jagoro e yor kojolo bade ma Busia Timothy Odende ema biro chung' e lo komiti no. Kama county government of Siaya hatukubali kamwe ya kwamba tunaweza kumpatia mtu yote iwe ni idara ya serikali ambao si county ya Siaya ama iwe mfanya biashara ardhi ya kiasi fulani. Na Yala Swamp tunawapatia hawa watu karibu ekari 1,300 na hiyo lizi ya miaka 66 lazima tuizungumzie tupate suluhu, lakini hiyo si kusema kwamba hatutaki investment kuja Siaya. Tumeform a technical team to start work immediately kuangalia kwa hiyo mambo ya El Nino, na tuko hapa vile nimesema kama county government ya Busia, county government ya Siaya na pia washikadau wengine ambao pia inahusu wale county commissioners ambao pia wanakaa katika ile disaster committee. So we are here also with our disaster team kuangalia kwamba ni nini tunafanya.